Up to you.
Pohnpei V6AH Radio. Ang suksech lang at ang arway po kanan Pohnpei sang Palanyarnech Pohnpei nan kan takakapachabat chen Micronesia. V6AH Radio mauya sa Waluman Government and Pohnpei niya Pwuhng kaway dan Pohnpei Public Broadcasting Corporation magan Qatar at ngal ngil na kilohertz kit pagabay sa tuaw o kan kailal ke watchman. This is the voice of Pohnpei, V6AH Radio, now resuming its transmission from Palanyarnech, Pohnpei State in the Federated States of Micronesia. V6AH Radio is owned by Pohnpei State Government and operated by Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts. Bye.
Mensang kaselelia main samat kot lapalap. Mensang ranwat ki tron taga Pohnpei wat tungolen ki Pwuhng mulata ki sabol mo kalangan mapil san salong ki mensang ranwat. Nituan at posono kamele le mesabol mo maseni mesabol mo limbak kin kap mensang koros. Mensang ranwat ki tron taga wat angoto limbak kapun mensang ranwat tropebol tenan marainen ranwat. Kalangan ki yang komi song koros. Kot manaman men walianti ki tropek ki komi yang katin kamereti yang kit manamanen nganamui sarawi ponat mau. Melel pon mga kan koros de Israel kan mga government, melel national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lelong local government. Isiram manukela Israel kan mapapali balian tiyak o mga momotso kan koros ap melel papa o nono kan koros na insan. Ipagkumain sa match court nga namoy sarawi ang kawit kit nan marainin ranwat. Pokasanti kan Pilipil kan pausan tapon melelo pungopung tarap jenitan main samat court kosanti kan koros. Samat court labalap pukon papa sapol mo yaramas mapilpan wiyuyaw nan marainin ranwat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nain sapon yalakan jangan waran nain set right kan mapilpan tatok nain set Israel kan mebanta tok nan motual kon nana kan wasa sudul Pilipin ko koros mi sa banta pa kiyang komuranwat sami pagmay sam komuyen sila sanggit tatok ni munti sila sanggit ka palakan panituan at kasamoto ranwat ni pebola sembil kamurgila kan marainin ranwat ki pebol isito manogela panenay kan me sanswat panenay kan me Pwuhng itaman melel main samat kot lapala Israel kan me lumum antan pesakan nanumoni Israel me kay lapala kan Israel kan me tungalan kianan troror Serigan mesodropal mau dokumain court ituan at posono kamelele melmamu sotomotomoten sair railo apaliala railanan kan koros na insan komkatun kubrai rail penituan kitat pasamoto marain wat ni pebola wat nene yang kit kor pagit koros dan kakan ki eu niatil pan komurala marainan ranwat court manaman mamia song eu manana pemisido sair komu court man mai sam metran mako limbak Ipag beiniran katin napalialam. Kalanganen komu main sa mimet ni walian tikit. Tron tagawat kaprowang komu yat Pwuhng o at kasapal kalangan. Waita o linganin mekoros komu galep main san salig main sam. Ni manamanen maran sabal momu yeros at kaun. Sound kamaur Jesus Christ. Amen.
From